Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kapor dengha Meghalaya kaliman kapor Kongres kakular Bandung dukbor dengha nong kendong ni hasar Five commitments na kaseng Kongres na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. How's the Mazakat Pra? Kalabun ke jisho jimut hapo ke jimut jibrat ke jona ba ngari banle no pre na kabenta jong kinong shinong jong kipa jong gabri uhnyu tram ba kham tam na kabenta begin ai ke jishakri ke bakham ba ya kipat ba hagani ke political system lali hagani ke political forum ti kadau ko ba aza ka krawali ngai roi ka kam sarkar kadai hadin bangayo I shibun ke kijing de ko pila dong kijing de ko ke bun jat ba pila I ban ngan tip scam ko wei ka baro ke menjur kadai ka bamsa kadai ka wei na ka daw ba long yang bangan I ne kam sarkar naman ka mensi wei dalam jonga kam sha habangin pet ya kilong sem habangin tur ka leng dari ba jelang nhiều kilong kilong sem ki baduk ki brangli ki bajuki ki bakup siliang ki basep siliang ki batrai shiton naluk menstep hadun miet ban pendap ya ka jakpo ji ki khun ki kata kala syok jumut hadu kata yang bangan pelong bangan le bet nak minta gari ba jai penrio klam da ya snok ti ba kinu kinu political parties klam da ya snok ti ba no banu ban le ki kam ba ngalas dan lagi jung ki ngalayeng lagi jung ki jan kani ni ka ba fi kan ke jaka kani dukan kani ke jongan kani nganang beli mentau senam ngang beli macam senam alza ko ah benai mi aku altere dia kani ke bentang ke jongan kani ke bentang ke jongan dia kasno lum siapa le pha phai na namar bakam sentep kimat bangan mi syakmat ni namar bang ke jitu jongan kalong bangan syakri ki ba ha ke bobon ki liang ha kalur ka lu ka magar kom ka ba ibet baginya syakri to kadau ko bangala I ya kam saka kadai nak kadau dia ngatai kumba play menjur ngatai pi menjur hapo ke jumut jumrat ke jumpi ha ka mensi mu jumpi ya kadau jong ke jingdan jong ke jingbam sa ha ka em lang salang ha ka political system bat kam tam ha ka sensyar kada ka balong tang maka ushabi jong ke jingjok ha ka ri ba jai penriu ubalong tang maka ka jing penkhia ya ka ri ba jai penriu ubalong tang maka ken uban dentiu I khun samla jong ka ri ba jai penriu uban long tang maka ken uban dentiu I khun I fi jong I kadau bang mi sikamat kum independent candidate kadai ben bangan lat na ke jincha kan thok I bun jai ki bun rukom na ki pai ba kam tam namal ngatip PE pitep shai ke ke baja ka leng saudang sho ban wan sakani ke jaka mantan ngai I videos ki baja manin min mit ke jinge sho ke jinge dan kum bagai terpasno ka kwa bangin yen ka di pon bangin rai ke jingjai bangin rai ke jinge long kawai bangin rai ya ke transparency ngin rai ke jing khoi ke jing subang ha ka jing jiet ke jungi ke nom mikwan kum taru ngai yen ke jaka ban long ka nuksang na ka minta ka jing ba ka iblang ka salang play snow ya ke history ke jongan kum no ngaya nanti bat haba minta ngami ke jaka kum balong dagi nong lam sakman yin ben pawi kita kinong rem bat kinong rem kibun ba hande ganung pran iki nama ka por kan misha ba ngatip nang sa ai kanu warning bell na din jonga la na krentam ya ka por henry kabaningkong bat ka bakong santam kumba fla GE let's see ha ke jingkran di jonga hanura hang yo abanya kedu banang kam tam ka tusi mga file nomination ngalong iki beringkong do kadau mangami syakmat kadai bangan penilenti ken yaki khun samla ki khun dikti ki jong pi kong ba mama kat badan hangi bangan penilenti yaki ken namar habanganya ngi por pi yang kena samla ba hoi ngalaya ki jinge ke bobun haga jinge jong haru syamangan yo ki kam ni jam Ilaya ki jinge ke bobon ha kalong yin kalong sem ilaya ki jinge ke bobon ha ka imlang salang ha ka ri ban ha ki bobon ki liang ni I ke jing kiu dor ki ma ki mata
ni iya ke jing hiarah ka puli ke putih ni iya ke jing rei jong ke jing hikam seniu ke bubun jat ke bubun rukom manu balong tadau jong ke jing bah ladam dei manga ladam dei maki ladam dei ke dobashnong ladam dei mapi kata kali ke nongrim ke bangayai nam ta ki khun sama naman kisamna kidai ken kita ki lawai jong kari ba ta penriu ngatip ketip hai kata hanrai kumnu pa ki ban ilin dia ki pitip am ka polter system tadi ka wei ke jekang ka shalentem jong kum berkat ikikam bijang ka shalentem jong ka penya ikikam bijang hapok kari ba jalan habang gidan ko government pisu tu am ni haban penya ikikam bijang tadi hang ta ken haga jing mer jingmut haga jing wanra ikinong dim ki baklan ki bantai gen yiki kun samna ning kong ngai hang ni bun bai kena samna bangangit scam phiru fin minjorena ya ka jing kerdu kam kerju kerdu jam ya ka jing ka jing lanot hapo kai ying ka sem ko jongpi ya ka jing hap ban durut ka jongpi ban trai shitam ban ndap ya imei pa la se iba shitam iba pang ngai bun ki jing jang inu me kan ni tu ki ying ki babek do bian Henry ngan sawan Shafiru nama ki khun ki jongki ki bapidon ki turu kin hab ban wan yang senrok nam bani haga ni ke jing thabot kenang bapiru kin yo ban rai ya kata kalau wei ke bap nai ke jongki ka ba ngathai ke benton pra konsensi dan buan ba ki long yeng ki long san ki baduk ki bakerdu ngayeng haga ni ke jaka bani thu yepi bahaga jing stang ka jong ai ka ni ka kam na jong house ma jaka fra pin i shi pun ki long ying ki long sam ki bawan chi ki jaka ki bangi don ki ba kerdu hadu kata kata ngasu thu na ka jing trai kam ka jong ha ni ka kam na jong ki bun ba ki long ying ki long sam lani kita ki briu ki bawan shani pitip nadu tu ko por arza ka khapra nani tu pi ka bai Xerox ka bangin Xerox hini di kot ngishim artanga nani sti ka pia ti kai ka bang susi ka long ba ki brio ye ti artanga ru kita kita dor nama ngani brio ba seng kam na jong bale ini kam DTP centers ibu IT service ti kai ka bang asu thu ka long ba ki brio la ra ye sti ka pia ka artanga ru kita ka ban dak dor kai ma ka dau ka pa long iki ban perkhat ban hak penyesat lani ban yani nai tai nan tai artingga ba istingga pia kamu ngasu tu shalendet kadai bet baki tengkai ya ka spia ba ka istingga na ka benta ba kin yo ban pendam ya ka bai bam ya ka bai di lani ka bai menit ya ka bai chengam ji khun kikti jong ki kwa ban pasuhai la ki khun kikti ka jing kiu dor jong ka ma ka mata karena manjur iki long yeng long sem ki jongi kamtam iki long yeng ki badok hon namna ban sutu hadu kanu kala ban jori kita kilong yeng ki babek ki babian Henry kumnu haga ni ka cycle haga market cycle kan don ben ka jing kata jong ka jing kiudor haga ma ka mata nang tadi ka ba kabalai ka bang ngadon ban ben pau ka nong dim ka jonga kalong bangin wen ya kijing sniu ki bubun haga enang salang ka jongi kijing sniu na e kiwan kini kijing sniu ngila man sutu kijing sniu ki wan ki bubun jak ki bun rokom ka e ka papau ka long ben na kini ki anti social activities lani kita kijing lin ki basniu ki ba lanang kan rai na ka por sapor kalau abu e kijing sir ha ka shnong ka thau kalau abu e kijing sir ya ki kun sama jongi namar kalau thik kum bay pang corona man hakti kisna kajing kan rai jong kinong penegam yaki jingdi ki basniu kalanang pur stat hadu kata tang kum kading kabaplu na gawe ke jaka saboy ke jaka kilong yeng kilong sem ki jongi kim shong sup shong sangan shu ki dukan ki jongi kim shong sangan shu nomor ba ni sha lir ki yeng ki sem ki jongi iblong man i khanda don brio khanda don ngam khanda bu CCTV kamera kata hari balai ka basau kat bala ini le banten tiu yaki khun sama kebenang kilong haki talents ki jongki haka jingnang ka jingtep ka jongki ini le banten tiu ki lembah ki babun ki skill development
lagalong hagajing tip kajing nang juki ban roai ban shat ban tem ban put lagalong hagajing nang kajong ki kajing start kajong ki kajing puli kadang ni in kan tiu ki bon ki yang lagalong bagi nura lembah kinu ki grants lani kita kinu ki kenja subsidi lani kenja scheme siki ya kita baru ngila amkan urlong tang lada batang lada ngila jalong kita kena hikmat baterai hok ya kam kepesan kapuli kadang li PDI habung kini ipo pun kibriu kiwan sapi syakini para nong ikun kiwan dekat giliskot na susi wen ong iki bang ngam la ban rap iki nama ngaru ngadurut haga sing bojongan ngah ban pendap iki staff ngah pendap ga yeng kesem ngah pendap ga wai ngah pendap ga bubun kising duna ki bang nganu adan nama beliau nama ban rap iki nama ngam tan na position bangala ban rap iki 100 ngong ipi tak tanggon le 100 ngong ipi la dangi don ha kata ka kerdan ka bangila ban le nakular bangan le shibun ki nak bentah ti hun sama nam ta ka bahag kamiat jong ko puli kadang li bo konsensi jong iru ba khadu yawa shwa man pen kut ikan ki kren jong nala khali na ira ba shnong ne ka ga ba shnong lu siap kaduna ayu kaduna ya ka multi purpose complex kala bandai ka kenjayo ka bandan lagi jong ki item di menjadi thiet ya kata next kan ka urban development affairs kan pet ya ka badung kam nam ta de irang ba shong yong yang ka sport complex ya ka sport complex ka bang idon kam nam ta ki khun sama ho ngin pen urlong ya kata ngin kata baru ngin saya kan hadir dan after tadi dengan ada position ka arts and culture ka sports department kadang ni ka ya layanan ka jong kameraman le kum kino mikmat idana ka jong kameraman le ba kum mengalakran di pimene haka tu ka jelek gezet ka jong syaki tu ki benta ba per jong jalan ki bubun ki dorwashnom ki don ru ya ki multi complex daga jingrap jong ka arts and culture na ta kata machine ka arts and culture mentan ti khadu ya wai ki don kam ru ya ka yin shnong ka bapaka ka ban ibet kum kata ka yin shnong shisha na ka benta ka nang la ban ai jing chakri ya ki pat ba bari ki nong shnong ki ba i jong ka shnong lum siam kublai sia jalu ublai donakan all the best ya baroki candidates kumju ya kublai shibun Hajusya ka jingkren donga kan ya sumdor kumpa arpusan kilometer tanpa di ayang khatsan minit ngan persan pannya bahaya kali yo balian setengah Pembangkit pada kalian ada lalu diperlukan kandidat donga kimia rakyat biar tayar donga ban poi saja kublai shibun ngayro ira justan donga darbar shnolun siap ban yo khrekot ba ki kun ki kti penlong tang ka wei kami ya keren election kublai shibun ke start donki yang iro kala pen kampan kanika election arjar apply kadika election ka ba kongsan ba ka ba kham kerpang ba kham don kam namar ki bajia saudong saupun hakari ke jongi yang ini latif kum ki kandidat ban mi kman syarayin dorbar tauan batpa syarayin dorbar tauan ban tau ya ki an ya ki riti treikam ki baskem ki ba khai ban kiu ke yo ka kor ban kiu ke pule puthi ban kiu ke yo kam yo jan bat kum da ter shwa ban poi har yeng dai bat ka lum siap ka pen thor kra constituency kajela baru kawai ngakwa kendian bangin snotu ka ka sensyar bat ka bishar jong pasi jongi lada ngimtip ya ka history la jong nailong politician da kam don jimut ngata tip ha kat kum ka history jong ka sensyar ka bishar jong yu pasi
Wat kajing klan bor jong ka sorkar British kamla banlek don bor hapo hima khairim hapo hima melim namar idon la ka jong ka bishar ka khadar ka baklan ba hadin kajing yo independence kadi India ki hima khasi kimtre banya so bat kadi India klem daya sain shua ya ki kendon ki baklan banya da yangi ki kun khasi kara ka ai ki sain ka version ka baningkong ka standstill agreement ka basain usim melim ka baong bakari India kadai ban sim tang ya ka currency ya ka military ya ka communication bat ka to ka di benta ka version ka baar kisan ya ka instrument of accession annex agreement hakani ka instrument of accession but annex agreement yang kumno nginya so bat pi dari India tang ba warta ya ka kendau ka siap ka jomi warta ya ka gawa ka jongi warta ya ka dustur ka jongi warta ya ka jingayam ka jongi warta ya ki marpo khandau ka jongi warta ya ki long terpang ka jongi kata ka dei ka agreement baya sign da ki hima kasi ni hapan yaro ai ka jing start jong ka sensyar ka bishar ukasi kiang kumno wat ka bisharo ka dei banang ka jongi Mdei jong pi kinong India na Delhi namar kam yahap katkum ka dustur jongi beautiful they are so clever Pastor JJM Nichols Roy habar baba shna ya ka constitution jong ri India ringkat upobinat bodoloi jong ka Assam jadi ban penrong ya kata ka agreement ha ka constitution jong ri India ha ka dur jong ka sikshidil kasik sidel banyada gerbang yangi katkum ka bishar ka senshan jongiu kasi na kata-kata kami ka district council court ban bishar katkum ka dustur jongi namar ki an Delhi ki me hapani balaong ba ka sik sidel kadai ka constitution hapo ka constitution ka bakhan ha kabas ngausi kalau bangyo state kadai spa niu puan ni pentlot Borno ya ka district council da ka bawan ra ka paragraph 12 AA ka baong hana balada ka tungku ka district council act baka state act ka yapno ka district council act para ka bukut ka im ka state act lada ka im ka state act iladu lut ki dustur ki jamni Kemasusi kalong ba katkum ka sectional katkum ka instrument accession annex agreement sai kadar ka khendau ka siap ka jongi ka markhau ki jongi yong kiwa ki jongi menta marpo khendau langan haga MMDRA ka khendai spa san punyo jong dari India lajen jan forest ru langat hagi forest act jongga central government nak kadang menta idon mausun ngimlong tisu nama latte lakum daki ak nanti na ri India nila fail kum binong nikmat sa kendiat hausna ar hajar khatsau ar jakatsan lajandu sagidor barsinong ongga high court ong doktor mukul Bamasyu kita berbasnong berkirang basnong jauh umat keri kasi kem bayong ki kun jajar kum usiam juga district council ngahapan baik ban pulekot nang no ban yada nama ngatim pagi himan kasi upastor JM ni Korosroy ulatan sat yaki anji baklanya po kasik sidel ngalap ya kowe kata galong pa kasih kama ka high court kama ban batai start pihapan interpret ka masik sidel rai ka supreme court na ban tuplar yagi kam shnong yagi kam dorbar shnong yagi kam rang ba shnong namar ba la ai bor yagi sik sidel kemen baro ki bai ba kasi balayok biang ka sensar shnong sensar thau sensar lima
ginong snaan di banlong profession na kaan. Idon lagi jong profession. Don badon ke medical. Don balong players. Don balong nong hikai. Tambari member. Politician is a legislator. Is a lawmaker. Is a policy maker. Utiran sing baru piang nama. Ibrengkam dah kasi. Dah karenti dah uknam. Ngiran karenti uknam. Ian di bakalai. Ian di bakalai. Ida uknam berkarenti. Nak benda kari kasi ke jomi. Iparlok don kam jadi legislator. Snaan ban kiu ba yeu ba hat. Snaan ban yo kam yo jam. Snaan ban roi ban par. Snaan ban nek ka kendeu ka sia. Snaan ban nek ka sinong ka thau. Snaan ban nek ka ihma ka sina. Berisa. Kumbakalong menta ka yeng dor bar sawan ka di ka yeng dor bar house pa. Berisa. Nganong ren subon yo ngapoi. Bumlet nalas. Katong kanjunga ladangawan ka buat kalum siap ka barang kan dikajaga ka bahe hamni lum siap market kompleks ka dibanian amanan ka barang kam baha baban nga padiaro ulai ika skim ka dibandon ka standard size playground na ka banta kalum siap ka don bok idon bun ka jaka don kam ka indoor sport complex. Lesir representat kan dia yau lum siap, dalam kerana kan hapon yau lum siap ni. Aim belkom. Kapan situ mesti para kawai kan kami kawai ke college. Ka college bagan pas school di longyeng di batuk, ban pah lain kerana kan cium dah arus tinggal sini. Pakai bang pakai gali, hak ni tangsan kau tengah. Kawai ke college kan di banding apa tahu kerana. Dilanti kisengkin, di banding streetlight CCTV. Ban siang jikan thai, ban siang jikan na apa dia menmet. Kumjuro, naga benda ka umdi, kadi banong sufficient. Iba pun bisamla benda, langat jelai ho drugs dan jadi kemigit pa. Bon hari yang tentang not show, kajing dur kajing tu, namar kajing pen seluruh jom ho drugs. Don kam bandon ka rehabilitation center. Ban hikai pat ye gini naga jing im mlin di dok baka jing ba thamai isamla khem jang ilong kemi di duna ka tu kam tu jam ladon kam ban ai is kim iban mentoi ye gi na thai kena samla kan thei da kayo ya kena pas training sujan kumu sai da ai ka machine up sanajar la imja am ai ka skim ka ban toy kenang ba pinang san pinang roy hakayo ka pot nai pat ya kren yi giwe ban pular mo yo ia ni yo ia email tak account dan siajar din la amno bi tambangan ang dia ka jelang ka dungi ka bari uspatam kamar po khendau lagi perendam ka hajar kurur labang di high level. Kalau hydropower, nila ya kapan permi boarding elektrik ban kayi sa Bangladesh. Naga hydropower revenue nila ban ay ka macam di pajba ban pa school aero ya kamay suamo nang bangino ban ai. Tadaw la di ban top resources baro nang ba nila ban ay ka health ka youth policy isamla ki pas BA seneng. I know arlak scheme silap gegeran ngatai kalau kejingar kui di samna nganung prinsipun kual gayat kathong jonga wan mandra ya ka pentarung tra wa thamai ka urumsia ka thamai together for a better tomorrow kulisipun ni piparo ngade nung konflik kumbalaong sekretrisnong senda dengan dia kedor basong siap sese balai kadau pelong yang ni sangat banyak yang kena election iba PNCM ibalong MDC Badan Perom jungi yai bahagane ka sinong ka thao jungi hagane konsensi jungi ba kamdan karoi kapar dai na kada daw imi banyak yang kena election iba sam
kamti badan berom idai iperlok ibadan kata kemesim basyakri menyerap ipara samlah hakapor corona ngi maka noi la yarap i pai ba nong sok snong jongane pathom khra konsensi kuble sipon ba ya ka jingno senyang nopi jongane konsensi idon ro ibabu iba mebon ibanang bestat bapro kacapin mai ilu shimi kani mentah man klei shimi pai ba bakumno mai wa manwara kita ki free education bai jon man sim man fight nam tak nong hikai kubli sipon ba ya ka jing no senyang dopi ya ka imlang salang idon ro hangeu trash nong uba juban lang barbecue ubadan commission vision kumno banwara ya ka jingkala hakane konsensi kubli sipon samlarang ba biru babila no senyang nam tak ne konsensi lesi kanon ka jingkali ka jong pi baleng ile psa bar UMLA ubolong kinyi jonga ngamde bay yang psa bari ngayeng psa namanta ka polisi trekam jongi nama bangadon ka mission hagane ka snong ka thao kam tamai hapo upot sam jong long siap na sokumen bangi ke NPP ki syakot ke high level ngong uneu high level ulawara ya kawai ka ambulans kemba apusan sem ni badan ni kawai kemaran football keba apusan sem ni padi hakane ke snong uneu high level ulawara karoi kepa ia keren kita positif berwarai kata ke multi purpose market Bikuan penting mapi ba si crore absan lak ladam sanction naga civil staff fund but absan haja absan lak ladam yo ya ka work ada rupa ramba song absan lak ka work ada jongga multi purpose kada rupa ti jonga namar ka ba PI ka proposal kata kan do bang klei namar ba une high level urai ka roi ka pa amang kinsong kelangti perlok baik ngim kepok yang no tama mengkren ya ke ke nongrem mapi kime kepa kumbala kren dai ba MDC jongi pa you drugs lasin syar hakane ka agade ka sinong ka thao jongi bagi kon ki ti jongi kila safret ke jimlong jingman ke jingem jongi ka coach tempor balik ken kini kinomik pat kila long kinomik pat jongane konsensi kimle yai baknang bakinyakan baki boran baki pulet bat lomi ki dorba stong belum me piki sengsamla belum me piki longkume ban kran namta ban weng kumno ke jinge jongnu dogs hakane konsensi lasan slam bat abstan slam kimia keren mentah antara apa yang kena komat platform kia keren yo drugs kakwa ban keli ye pi pai ba ka dainem ka benda jogi baki dia keren lupa nado ka san slam mensua balai kimia keren mentah ki pekesan kebisan mapi pai ba bi ni hakane ka konsensi ka dai ka PPL konsensi Handai dengan keli napi kipai ba rakti mana-mana badan ke PPL kan ni na bring napi carai ngai dan bebon badan ke PPL kan tebelai cek dijak dinamik mat jongi banyak keren bagi romas dong kumno banwara ke PPL kan ni basausi kalau ki perkesan la kapor sakapor bangin le tang le kane ngateng la dap le lupa kumba piong nya kerentang ke development jong ni kasong sikron nyom salak la dap apa ke proposal nam ta kane ke surok jong iba pik nange rambas nong badan berom kane rupiah proposal sanga today na radau ngangong ngampua ban kali ngalada tray lupa yang kamera ada tray lupa I lakin ngawan sapi pada ngawan ke jika sana pi I lak yang akan dikentim mentah nganyo kasuki
Ngamnom le politics batpi. Aila yang angan le politics hang te po assembly. Batki sabu prangot ki MLA. Kumno manganan day mga tao niya yung chief minister ngal wara ka roy ka par hang ne ka konsensi hang ne ha strong chong ka dong lop siap. Kuha ka roy ka par yan. Ilwara ngiki high level piongan ke NPP tambah pilih perkat mano beton pat hak sorkar ke jongi. Dan langga UDP, dan langga HSPTP, dan langga BJP. Karena di central scheme diwan, dan sepakan mau UDP baik-baik. Kagas yo nama tak bedok, kalat yo nama tak bedok, nama tak kun kentai, banwara kata kesukania scheme, nama tak jauh fikir long kome komen jeda. Hato kinomi kepat jongi kilawan sepi kokong komei sim kani gas ba ai nak te napo Delhi sim kani gas yo ai la jiyo ko like yo ai bentar tak bedok kapai kena bersilak arho la jiyo ai kata kacing keling abo api tengam kuat mengakan tan kai mengakan ni tebila sotu mabi ba kubri subun kubri sia jarmut ublei don kala mati ngadi unoi kai bahikai sathi sunong po ti kumba play iha ki media ingat rai shisna menchua tingadi noi kai belai alami kini noi kai ad hoc bangin yakhi hangtai khma jong sekretariat nilai ki nilai le persya yang kini ke sorkar ke babamsap bat nilai jopru persya yang kini ke sorkar ke babamsap tiga jingkeli ke babun ngot ki priu ki kali ke longkum ni balai pada kan ba mi bon haba pila job yang tu gajin yakhi hangtai balai pat pishim yang kini ke senjam ba penyang yang kini ke election kejubab junga kalongkum ni shwa bangan le ke kam ngasit buti shahu blay ki jing duai balada pinget ne pinget ru compare ndai shwa bangan shimi kani karai bangan yeng kani ka election ngala duai hu blay bau blay open shy bangadai bangan yeng nama bau blay lo ai nga kata-katalan bangan keren bangan pensai bangan wara ka jing kala hakim lang salang ba chisin ka skila dang layak ngayer kpa jong blay bau blay bu yang kani ka jing kali ngala ai me kani ka talan bamen keren bamen pensai gibriu bamen wara ka jing kala balai me klam lay ai hakata kapor nanumnut ban ong yu blay try kan rat ngalatin namaru blay ong ngalayat haswa jong me hapor pamiaki ente khmat sekretariat mentaro ngalayat shwa jong me blay metin bat deha katakan nongren banga kujimut banga yeng kani ka election na pentor ukra constituency kimatri kam junga kilong south le ningkong ki khna school khna college baar kinong bala balai yakini ki khna samla bat basau yakini kai school private baningkong Hari konstituensi jungi keneri konstituensi ke babun tam kini ki kena samla ki kena ki badang rin ki bawan na ki long yen ki baduk ki kena ki bakwa balik school kimdan galat balik school tiling ba jom kata ngakawan ke jing perkat nga kumnongan balik school kini kena ki bala sakma ka government of India kala ai ka right to education act nadu kesnem arajar kendai re hadu mentau padan implement ya kata ha kani kejela jungi Nikwa banuan ra ya kani ka right to education act 2009 ni kata right to education act kani ai ba baro kidon ka hok ban yo ban late school free and compulsory education adu class nursery adu class 8 under free education kata ngindon nginuan ra ba ngadang ipai kini kena samla kiba late class kidon kini scholarship scheme of pair dam object scholarship scheme kawai kani ka state scholarship scheme ka ba kani ka national scholarship scheme kani state scholarship scheme ka poi ka no jating ka poi kanyo ba ka kanda jating ka kanda ki babun ki kena kimyo ya kata kidon ki kena biyo sepo jarun biyo kharwe jarun biyo khar jar kata ka kanda jar ka jasim dan bekeli dah kelirum dan biyo cuba kan kung kajingwa jingtip jongali ki kena ani konstituensi jungi buon berkim apply kata scholarship scheme beli kim apply nomor ki penjenjar kenang kum ben apply ni scholarship scheme ningkong hablik social lawyer ben snai ka affidavit dinan nang tali sa cyber cafe ben upload ni details ka balai lecture sa school na ben verify bo ni kena di na kini school swabo ni kena ulit le matric ha kelas 9 ha
register baka embus. Kelas 10 show lilia matrik usibyo ay kani ka admit card. Hang to admit card toyu ka kerteng jung tu kena. Rule number kerteng jung commit pa tu kena. Bat kerteng jung school. Haba baru kita ini details dan kani ka admit card jung you kena. Don kam liu to kena boleh chumi lawyer ban phale academic pa sia jating ka. Don kam liu you kena boleh cyber cafe. Don kam liu you kena boleh verify national school bu pensisha bu di negeri school. Lada open lah ban pensisha you kena bu di negeri school. Boleh PI kita ka admit card you tahu kena. Boleh PI. Kini datang kilat ban penmi kumno ban yok bentuk. Ban haduk mentam judan berkeli kita jing keli. Ni bu kita jing keli mentah. Kabar. Ni poi sikini nong bela. Ngangong ngakwa ban pelilat ikini nong bela ke badan ni konstituensi jungi. Bat sekiwe kiwe ru. Kumno bikin kintiw kerkom MJK. Kumno kintiw kerkom MJK. Dah kabangi wan ra ikini skill training program ba pher ngan su ai nuksai barit. Mental ladang ipet hagi ni government offices baki wiki yang jom kini ki bakam ruspa ki seta kini ki wallpaper shle kini ki ceiling lights bom judan chu kini ki casing. Mental kini ki wallpaper belle kini ki ceiling lights hawan yalam do priu nagohti usim kan no spo jar do arpo jar tingkah sisni. Ndai kwa ban wanra kum kita skill training program na bentai kini ki kena jungi. Lada kini kena jungi kelas train kumno menang mata wallpaper kumno belle ceiling lights. Lada ki sim tang march teng ru yak e gabo sim tau briu na gohti sim tang sanaja tingkaru ka jingkeli golong ba donmu tau nong bala ha kani konstituensi jungi lani ha kani jella jungi bala ban kamai sanaja tingkah sisni. Da ka bangi le kum tangi wan ra e kai dignity of labor. Kababut uniu bateri kam la jongdu ula ban kamai kumju kumutu bateri kam sorkar. Kebalai kena semlah. Ni iba bun ki kena semlah ha kani ka jela jungi. Ki kelumar jimut. Ki lech e kimtep ki lada puli jing puli bahe kimyo kamyo jam. Ki kemi ki kpa ki kuslai. Ladang ipet kum mencum senam. Kat sau kror tinggal kani ka sorkar jungi ka pulut ka ha kani ki festival bapher. Beli ke pulut yang kani ka pisah kani ki festival kat sau kror. Pulut tang arpun san kror labiang. Dan kam layu ban pulut kat sau kror tang si benai. Kapulut kasau kror nomor ka kamsup bentuk negini festival. Kamsup bentuk. Kumno kamsup bentuk negini festival ngan batai bi subuh ada sorkar. Ngai jiat uni ubreu go penyat ni festival ngan siamnya me kan ngan thok kan ka bel ni me san kror tiga me ai no engal lai kror bu na mes ar kror. Layo am bentuk lai kror. Layo am, layo. Ndai ladang ni ai kam ai jam ni kwa ya kan ni khat sau kror ngin penkelan kum kalat ai kam ai jam ikini kena samla. Ladang ni penkelan kum kalat ai kam ai jam ikini kena samla. Ngilaban ai kam ai jam kum bakhat aspa hadu khat sau spa ngot kena samla. Ha katulop ke baspo jating kasi benai. Ha katulop baspo jating kasi benai. Ladang ni sim khat sau spa ngot kena spo jating kasi benai. Spo benai lami de kata khat sau kror. Umdan syu mio syu bentuk nai na katulop jong breu umjula bensim commission nemar benta katulop kaya be direct sabang lingba kata ke ni wan ra ya ke bangi penbena na kawai ka pos ka clean politics mentain polisi kini no hikai private kini no hikai private mentai ke adan ke qualification bapher hande kidang yo tangkat no kidang yo tang ar lah hajar saw hajar tingkang dai ladang ipet ya kini per capita income jong wei breu ha kini jelam ikhalia ha senam arjar kat nyo arjar kat pra kadai kat no kadai nyo hajar tingkang kini per capita income kamut kumno ka tulok ka jonga jo iba ba jo kiwe ladang ikulum lang ka po nyo hajar tingkang ladang banang start bomnang start kumju kulum average ki po nyo hajar tingkang kabumut badang don kita jing bakalah baki ni gino hikai kila pas ki biat bila pas ki emtat ki dialet kidang yo tang ar lah jatingkan kini gino hikai hang ni school siap kidang yo tang ar jatingkan te ngi kwa bagi nuan ra ek taka balance na menta jong kata ngala kendu ikini ki he UDP kini ki he NPP ngai ki makin permit tang kawai notification banang baru kini private institutions kini ban ai kini ketulok ikini no hikai ke belong apa arwet por kaptan kam kamumut kini ban yo hanyo jatingka handai kam don kendu kata seriousness na plan jongki ladangi om bang nuan ra ek ta kidan ki babu jingkli nga kunu ba mi bon phila ban ong ba kini sorkar kan bu dor kan no ki kini no hikai ki de ban siu tulok
Hilaban na kumta. Haba union mang yakini gibriyo ki batray yang kini domestic workers labu dor dano. Am nakalibot department. Ukuli sa uspasan pa head mystery ndi uspa ring kamu nubu dor ka mendai kalibot department. Kalibot department. Dia harta kanong rem kan. Bangi kwa bangi ngi ang ba yakini gino hikai ru ilaban ai lingba jongta education department. Mentang po siya kajingma ka baap. Ladang iyat yakini kajingma ka baap. Petang kiha asam menta. Yakini kini Kristan yakini ST status jungki mental asdang benueng. Ki ying manil asdang berpra. Bat kung tatatan ngi kita kajingma. Yakini ka CA Act menta kila implement house nam arjar ka kendai. Ndai ladang ipet kini kajingma mendai bakawan dia tang na sorkar BJP. Ndai kawan na katong sorkar parim. Kajingma ka baningkong ya kawan na ka sorkar kongres mensua. Pitem niya magasnam ka kendai spa sa punyaw. Kung malabatay na iba PNCM na. Yang bayar kini GSM jungi 8 bor bansain yang tak IOA bansain kiwek mana 8 bor mending sorkar kongres mending 8 bor kini ka sorkar jung Nehru mentang ya crunch pangkani CA yang implement ka BJP kan hendai kata ka blueprint kani jung no mending jung sorkar kongres hakastem arjarsan kini ka sorkar kongres kebawan ra ya kani ka CA Bat kumju lada pipet yung niuput usam jungi. Hagas nam kakandai spa nyo puar habang iyo ilang kajong najala. Ka block 1 ba block 2 ang tiya karbiong long. Lai spa san puriu tulig sinong la ay siya asam. Namar ba kini gino yalam jungi nadu mensua. Kini gibaya ki kini helstiru. Ki komento haplat tang menyo ban rule banyo ban penyai yang takar sinong katay katang riba jay menriu. Ki komento ki ayo yang takar bor la kajong kiti. Kempechul atau iyo to agreement. Hadu mentang idang yaki na mentau ni uput usam. Om dai kini ka sorkar NPP ka bapen keluar. Kini ka blueprint ya kini uput usam mentaru. Kadai nadu ka sorkar kongres. Kadai nadu ka sorkar kongres. Bad dai ha kata kanong rim bangayang ya kini ka election. Mdai bangayang election persya ino. Ngom dai bangayang election persya ka BJP na persya ka kongres ni gege. Ngayang election nambar mangai iya kata jingma ka bala banwan ha kini ka riba ka jet bende jungi. Lada ngipet, lada weng no ikan ni 6 schedule. Kumbala om di iba mana? Kani ka 6 schedule kadai kata ka bakalan ba? Kadai kata ka ikhtiar ka bayada ini. Ki kasih depan. Handai pitem nang. Ya kata 6 schedule lawan weng. Lada om lawan weng pet ya ka kis yang Jammu and Kashmir. Ke Jammu and Kashmir kadai tang the only autonomous state in India. Kabamut kumno. Baka ni ka Jammu and Kashmir kadang la ka jong ka constitution, baka jandu la ka jong ka flag. Kadang la kajong ka constitution la kajong ka flag. Tang ka Jammu and Kashmir kadang. Dai mentai ka Jammu and Kashmir la pia ki arbenta. La pia shi ka union territory. But mentang ikli babalai kadang ki jingi man la kapor ka ni jala jungi. Kidang jingi ki man kapor ni jala jungi. Namar kadang ka jingi le ka bakrao. Ban penlong ya kani ka jala jungi kum ka insurgent state. Marsenong insurgent state kani ka jala Meghalaya jungi. Pitem kan jayu cancel one ka military rule kum badan hang kia nagalan. Kan one military rule hagata kapor pikiran persya sorkar syusha senjilbet syusha siap kumalong gitu gibri hang nagalan lada kala long gumta ngingin po siya kan ngingin po siya kata ka diga jingkeli mental orang yaki nya nya surut perangi mangi banyak bat balai ki kuat pelong ya kata insurgent state hani pitep namarudon tu uranium dia Shisin balalong insurgent state Pimdon right shoe Pimdon yeshu Pimla shoe baniki Pimla shoe bankran yunu But they ha kata kanong rim bangi yeng ni iya kani ka jingma ka belawan ka jingma ka lapoy dua rendang but ngingim la shoe mansanya kini gibre bala dabdan lupa sorkar namar kini gibre bala dabdan lupa sorkar kila syet kala ini but mentang la don ka manwan ra ka jingkala ka batmai ba kata kanong rim ngayeng bat nganyayeng banwan ra yang ta jingkala kublai sibun lada job menur anak ni ke constituency ngong kamon kadi ka jong play hendrai ngin yale hadu bokut halpra kublai sibun baginet sudah seribai college nong po bat baginet sudah baginon sudah silong lemar ba kelentia jengki kala jengai te ngasutna bahak tu ka jingbat janga ka vice president jongari boy students union ngan setep sepang kata ka brownfield kategori banginon ra ka government college te
Kaya ka Bromfield kategori bing nora government college kalong ba lada idan kisnong gibetrwa ke jaka minimum areka kasorkar kan sim yang tu proposal ke jong fee bak kan penyo yang tu college dah bahkan invest in infrastructure bak kan siap tulap jongki noi kai ti senat benong ba hadiah ketinia ke jonga ajar khalai ajar khapra la urlong tu college ti pori boy ti kata ke konsep kebangang orang mentah ni apa bentorong hak konstitusi lada pikir mau ke 4 August por bangarung hak political party ke belak penisno dangshen nak keren sepang ke jingkam jong ke government college bakam lagi ke bang syukran tang bang syukran bi election di official di ba nak keren nang experience jong ke student union gida te hadir ke jing bakam ke jong apa dia ke vice president jong di vice student union ngapoi hang ni konstitusi jong pi ngapoi hang te snong biksi ong ke bihari colony bat no man's land ngai ke sumuru yang di council how to snam hapo ka jingbat ibat siyam ibat tinwel takar iyam ilaka iba titaswel khan bat bubat iyam jong triet iba polindo ngisong imir jingbat no bengi penondor iti kesnong bat ngayo kasanat na kasi 5 million bat register ya katugus nong hard sponsor bat ngayo certification ya katugus nong kabatwa ba or locality falls under jurisdiction of the Khasil Students Council and it's under preview 6 schedule tema kay pensay femina ya ka 6 schedule jong this council nga ada pentrikam in practical bat kajingwan ka jonga siya kani ka election jong pantharong kra constituency kamday ke mga ngasi hapo ki comments bagi ang businessman urung sa politics berpinhe ek business ke jongu lesi kala bende ka taru henry nga ngade businessman ubadan ka conscience u businessman ba kya kasan ke jong pi ki por lockdown na kani ari kiti jonga na khanda tiang ita ka khlam katunga farmers market ke bangi pli ang tay kala punsuk ingi itu kapor bikin mau nem senam ajar po isa set slong hiye ngilai than kinong ra bopli kidan din ka ba mandom hendrai kidan kam em penya yo bode tu mar jongki kenang bikin yo bikin siu ya ka bai sembai ya ka bai sbo ya ka bai lum bat kiri kidan kam em bikin siu ka bai stul khun ka bai wai tingi ki basa asar lu ngidam kam em ka ba Pada kasah pasien ni jong lockdown, ikhame be ekrong pong perthai, ikhame be ni tija ni tijuti, ni be ni kong do ekbam. Teke ege bang senanga ka policy yang tie. Ngakarpa snuret akhmat kaburam ka bakraw, jong honorable agriculture minister, bat jong honorable deputy commissioner, bangin sna ka policy jong inongrep ang tie, bat kata kendeka farmers market, bat ngasutenat mga yo banay kerteng na kerteng na jong sam kamti farmers market. Bat kata kayo, ketika bangin pensok iginongrep gijongi amtang jong kani constituency. Henry ingin pensok iginongrep gijongi kiba khamyar no constituency jongi namar dadak pisong iba kinongrep ki pensay ka we bakinongrep kidan kamplat kayo bakin penya yo ya kamarbam ya kamar ka jongki namar bakin lech do siyo do kala jangai pelat kala ta ya kale kawan ka jongki ka dheng kali ka ta abun kilyang tie kung tahu businessman bereng conscience ngipli itu farmers market ang tibag nga sutunat benito ipi man yo ka approval ru mentay nga azam snai ta kayo kababyang na dong sedang mentay kinong rep jongi naduk di jaka parking naduk di jaka loading naduk di jaka unloading bat tempat sok ikinong rep jongi bikin ra ay kamar ka jongki bag ngiru ni sok nginyo ay kamar na kinong rep jongi te manhakan ni bon ikili nga kamar fly hekot kubor baka all dia tenu kongres ka ada declaring akong candidate jong kana kani ka 14 penthorong kra constituency bag na amdi brio bakin chute kin chukum sa nga ngadan na jong philosophy ngadan na jong ideology takadaw resign na ka on dia tunu congress tumar na sutho ba kani ka modern trend of politics unta ka ya pat kamat slinging politics kata ka sanima sima ka bangin chui kong kati iwe nga kwa kon propagate ni ya kata ka constructive politics kasanyima sima ka bangin tay am kasanyima sima ka bangin ben iwe namar ni pet ya kani ka trend of politics baya nta ka ithamula ba utu candidate ben ka to party but ano na job na kani ka party uli isno pa ya ka to party mo ben kini na pa ibre kini nga basam kila biang nga business yung believe ko abang politics ngong namar paya nga kila khlan ngam dan kamban sakri pa ba lada kakupo juma kadang tili
habaki paya jompi kilak lain kamut pisuk ba bin syakri pat ba nomor pinum la ban syakri pat ba da kepok ka tli ngai tu pi pertai menta ka pertai internet bar khai ke jinang jiktep kumno ke mil scheme swan pinyo just ada klik on button tambang ni tu hok ip lada ki paya jonga ki baklai lada ka kepok jonga kadang tli nanti ngai tu hok ip na habat kadang soil dia na habat klik soil pat ba kedinam dia na tak tahu beli sejit atau profession jonga pek kiwe mar sendap na kam NGO leaders na kam seng balang klarum direct sa politics na ngakwa mengandung direct na kam seng balang sa politics na scam sa business jong ngakwa bagi paya jonga kin khain banam kwa bangan sa antho ba hande nu lalong MLA upli ka pam upli ka sam khamti gedinum dina idi lo ta kanong rem na scam sa ga paya na jong kiterpek na jong bangan kwa bangan sa antho balasay subu kumno wisne you play PJ nga mga nong mikmat jong pi ngam kwa bangan sa antho pe ubak sam mars ndep long MLA usna so ka telefon pe ubak sam mars ndep long MLA play sam khamti ka dukan ka behe ha play usna ka baha jong ngi nong petor kra konsensi ngam kwa bangan sa no amta takadaw wala pun scam sa dia te ngakwa bang pensoy pi biang hakabidai bat ikna samla namarga kami belan lang ikna samla kan juga por pikirang bar ngi lapan penidai te boros kata si asmo we ba sam khamti uba propagate kan sports andai ngai tu pi yang ne ngawan ni amna mentah sports si ikna samla ngakwa ban keti ki arbenta kawai kalian puli dang dia bat kumno bingin yo kam hakabidai bat kalian puli dang ne ngala mat phang pi manage Bangta College bar la pun snoro skinong panya snong jong snong mopat nomor kita gidang bun ba tu klaus snong la de kila banai kata ka jeka minimum arika te kila li banai lai ka la khamba susu kumengi yarap ba ka boy student union hang thia bingin penyo itu college ba ka brownfield keju ino ra miru bat kan kila linti ya ki kena ki bon ni kilong yeng ki bedok kenang bagi la pendek yang graduation but andai nandep graduation ya snow ki para kandidat ki jonga ki omba kajinjar gini yo kam yo jam ngani tu pi ngar ngadep mak ngadep ya kita genti ngakan mau arja pra ka pli genti ki kena samla ki bekomengi lingba ka prime minister's employment generation program kadai ka scheme ka buana pos government man ka senam kawan pos ti jungi lais pak kror nementa kena ki banyang kejat jong te ngakan mau tu senam ngedan kembal kan remote ningi ngiyo ya tu scheme kidan ki bayo kham dina ini ngide ki kan remote ki beren bok ba ngiyo ya tu scheme ka kera ka government ningi hadu ar pesan lak tingkah bengin yang kejat jong bar ka jus tenat kalong ba lingba tu scheme pindan kam pimbu benda bar live pesan kadika subsidi dengan itu experience jong kamne ke bang Sushna kana na tama arja pra hadin mangayo itu scheme Prime Minister's Employment Generation Program kirap na kaliang sarkar do arsan lak tingka bat ngasudan kam liquidate tang tu kan rilak arsan tingka kata kan 100% pat hadin mang dep pengkuat kata kan rilak arsan hajar tingka ke government ke plus no ka file pralak nyusan hajar tingka kedeka working capital ke jonga bat ngani tu ip hadu kini kisni ki bun ki kena samla ki bamdan kam dan jam ki wan hang thia ko sam khamti ni penirap iki bikin yo ikta ki skips but ni desneng hidu iki ba kat ba fin padda ban pengkhoi ya ketukan repesan ke jongpi ken ba ni business kam padda ke jongpi hadin kada pengkhoi ke serta pelak plus ke file kata tak de kam ke jongpi ba pidi ban pistam kumbaki ong kitin pareng you start small and then big pistam chuni beret piskio pachi kedan ki bajrong hedrong te kita digila di bangawan na padang kena samla nomor ngalai combination of all adi mix of all haju kapor adi nongilam seng samla haju kapor adi nongilam seng bahlang haju kapor adi nongilam snong par bang form eting snong te par haju kapor adi you businessman kasusa nga bon points tang sa kawi pat level kata place 2 MP dengan dan kata level ngala bangai ki kena samla ning baka experience ka jonga kamdai shu bangai shu anta te tangni ni kintian ni ngakwa wan pensno sa kawai hi baling ba ki MNE schemes idan sauda ki MNE schemes idan ki SRWP ka ICDP ka CRRP bar ka SYDP bat borok ha ingitip ba ha ka sisnam we MNE yo after steng ha ka sisnam
But Prabanai mencuah nak mau tu ka speak talk bi interview sa me buan dengan tipo audition manuman pun kuit yang jaklia dalam politics jadi so labatai fi ba hapo pantham khra konsensi ben implement kini scheme ka subha namar ngidan reflection ngidan ka mopat ka langkerding mingi ka lomsyam ka golf lanes ka pentharba bat ka nong mensong kenmau kata ka jiken atlur sistem system very simple mathematical calculation Dadang awan nak buat saw pulang lah kasih senam dengan air kau kisnong lembah kita ke schemes. Dia si saw pulang kan no, aku saw kan. Atlur saw pulang ke schemes sebagai implement kasih senam lembah ke schemes itu betam pulang nama taki jid kejenak kiberia. Namar pipi sutu yang ada independent candidate nak khabar besar ni kena ke parti. Pat kaya ke bengira boros kat taru kadi lembah bori berit lejong. Dia hakabide berkani ke zakah lum siap. Astunak beritu ipi bagati kapan kenang tiru ilaidap meni yang on inspect kasak stang ini ni mo ngasuk tu bil di maswa bang asyong dukan lada kalau khot i kamar yang ipi bansi api laki dukan begitu jadi lo kata kanong rem terus ni permawan ni ngai songkai begini girang bas begini nong song dukan ngai songkai begini nong nya taksi ni bang ngasuk tu bak jingan kam jongki kali kapan kana nga promise iki bang sa pendap buat kuslay as promise I've delivered today lebih nama mah buat itu ipi namanya kan untuk beri buat yang naktian ada yang beri buat tray bila kam kembali lasangi po lockdown dia ngas kuat kan penkot ikan ikan nak kuat benar dia ngajuk belai ke ba sika daya ipi ki belawan ni buat ngajuk pak ke besnoret nak kalian kejengah ke lomba semua highlight dan mengasih sisir pek terikam penuh buat nganur pan ke kular ipi ni bangan pensusi ipi kublesi bon kublesi ajar bu